Anjing deh. Oh, digelang kanda. Ulu meureun ngocok na lieur. Kalau lagi dak bisa sabar. Geus yang awasek meunang ye. Dan ringsak kieu ieu kartu yang edan. Ieu mah. Ai mah meunang ieu mah. Eta si kartuna balana parah. Aduh, ngeunaheun amat dak nyantai di tangkalan sore-sore kieu. Mati saat setan. Ini. Teka Pangestuti pe ieu. Gimana ya? Kebeneran si eta di dinya. Aduh, mah yang dak filmnya. Aing kartu kiamat aing. Buka dosa non coba aing. Dan dia kartu warna ndog deui mah. Hapus amat dak. Edan! Bar, oi! Edan! Edan dia plongo. Santai. Woi, edan. Ayo. Hoki, boy, hoki. Hoki, kagetan euy. Woi, dia mah. Uti, gangkeun. Enak bisa turun gitu. Bangke, tangkaran biadab dia, aduh. Aing parangsa aing kampung dong, kampung kematian amat ya. Tadi aing jongkol kieu, nu lewat. Si neneng deh. Jelema nu leungitan bae bener dong, barang saya tah mah. Tinggalkeun sakedeung leungit, parangsa aing. Dong. Neneng. Goblok dia. Jelema bang. Dia. Kaget dia aing uyung. Untung jantung aing teu ngajrot dia. Ngajrot teh emang dia daek. Goblonan anjing dia. Iya, nyata sih dia keadaan jantung aing kumaha. Katanya deg goblok ala batur aing kate mah. Gesa goblok. Iya, attitude dia mah. Dia menaik drama di dia. Di dia malah ajem drama lain. Ini hayan teh. Kamar be. Dia perilaku, dia hoki aing masuk rumah sakit, dia mah pelongan. Santai. Enak ya. Anjing. Terus aduh. Sabar. Gue beragun. Jangan. Telo. Tah, gigi. Iya. Adeng. Nyon, ngepekok dia mah dak. Kolot. Kiu. Otak deui. Dia melicikan mun menangan bae. Aing ngomong dia, Dewi Fortuna jeung aing, Dewi Salmon, Dewi Kakap, Dewi Tongkol, Dewi Bandeng, sakabeh Dewi anu aya di lautan jeung di daratan. Eta ngadukung aing goblok. Pokona mah geus eleh-eleh bae. Ngocok deui. Aing tah cobaan lah. Aing lah. Jadi dahar bela aing. Kandar, lang ya lambatna aing ngocokna daun nu sare amat nih. Jangan lupa masih. Lain dia lobong babas mah. Bisa balik ko yang dia. Iya ini cekek mun dia disintir ko yang beungjang. Ngepet dia tadi. Coba jalan tekan tuh seberapa dia. Menang iya geus kieu mah. Opat 07. Bapak, dak atau aing kieu deui. Sedang nih. Anyon geus lah. Mer. Hutang aing aduh, setelah dia mau bakat dina juling geus ya. Sedang. Goblok ieu. Jeung aing lumayan mana ya. ya jeung aing. Dak. Aing ki heuleuh. Tak heula aing. Ya, Dia makan tak ek naon yang balik dia mah. Di biasana dia mah ek eleh balik dia mah. Kadang kakek menang dia tadi. Oh jeung karunya ka aing yeuh dia mah. ada mun dia makan dan alasan bae aing kerusin kieu.
Dia nanya alasan ih, aing. Oh jing dia, alasan klasik dia. Aing alasan anu kieu mah ya. Teu nyaho hayang HS nyontoh kieu, biasana nu sunang judi mah dan kieu. Cikang. Woi, aing deh mau kabur. Dia kekarak dia menang 4 kali bae langsung kabur. Lah dia aya kamusna bae ge. Aya tuh bukuna di mah aing, penipuan dia. Oh, atuh kumaha ari mules mah. Daek aing kieu dia. Daek tinggal ngapehan. Tah, si anjing. Baik lah. Tuh, Aduh, amat dia. aing ngomen dia. Hiji 2 3 4 kartu aing sampai rubah geura dia kuat. Awas ya urusan dia jeung aing dia. Gedeung aing goblok. Bagaimana dia? Mal. Geura mabur dia. Aneh aing, main kerung sing kieu. Woi, antar aing hayu. Yuk, non mau di es Oreo. Oreo teh ipalin. Tapi potong jalan deh lagi. Aing parusing aing mah. Lamun naon teh lewat mah motong jalan ruyuk. Eta ieu lombobogan ruyuk bae. Ulin aing si kanta dia di Dia kuai. anjing. Tabrak lain. Anjing kenal eta. Bunga gitu udah mau banget nak. Coba samperin. Woi. Tegap dulu aloh. Rede. Aing dia. Ieu reng, Dia mau layan muka ieu meureun ieu. sugan bae berubah. Ulah pelongo. Amanat si kana kumaha dia ngomong tadi? Kamu kumaha? Oh, iya boy marang. Amanat teu menang di toel ngaran kartuna. Udah dipasung dia. Sinang sudah si macam-macam dia. Udah di studio. Ulah pelongo dia Awas tekan nyaman bae mau busarakeun aing mah dia. Aing teu jawab lah. Coba Oh iya. Cuma penasaran. Ada ayam bae ini si kanta. Kayak ngomong gede. Ya, aing lagi. Oh aing sak. Berarti amun on si kanta bukok aing meunya. Aing genep. Geus udah dinyatakan dulu. Kata bae. Kadi itu diulah ya nya. Film main yang menang duit ya. Silah, gampang lah. Duit itu lah bae meureun. Aing nampak kieu pak. Nih gara-gara aing gambar he. Aing mah ya. Aing meunang. Ya jangan tahu dia ngajudi. Goblok Daria. Ulah sok ngisin ke kampung Muara ngawunu kararia. Nyaho sebagai pemuda seharusnya mencontohkan dengan baik lain ngajudi. Belahan Daria. Geus garon de ongko. Otaknya di mana? Di dengkul. Ya tuh hukum naon? Hai di bawah. Makan takut Daria. Aduh, ampun. Nyaho Daria haram. Dilakukan di polong. Mana aing duitan dulu. Astagfirullah. Kasih anjun tadi tah. Si anjun tah kokolotna. Ulah sok nyalakan Daria ge sarwana. Bener tah si anjun tah. Daria jangan ke RT dia kuai. Daria cuma ngomong RT begging geus dong kieu kamu koing bawa ke polisi. Kos-kosan bisa dibayar goblok. Si Ajut bongo, anjing Ajut. Bulannya yang besalah. Ya, geus masalah. Edan. Goblok yang bebek aing. Untung aing nilai heula dia. Mun teu anjir talak 3 aing bisa jadi. Selamat. Untung Dewi Fortuna aing pasukan aing. Aduh, aing kumaya. Setelah aing kabur heula be. Tapi ini tadi jadi pahlawan kesiangan aing. Agit dia paling budak. Ngajudi bae Daria. Hoi, Daria. Goblok kana Jarudi di dia. Nya jing tuh contoh ka bogoh aing. Dia ulah sok kari itu dia.
Iya kampung muara ya, kampung tertib, aman dan damai. Masa arek diangkut dia, cicing dia. Dia di sarua, gede-gede dia. Kebuk be awak, tapi otaknya belaan. Ih, dia di kumis belum bapak-bapak. Woi, dia harusnya salah. Ih, Gus, balik yuk, mana duitnya? Tak, dia mah ih. Woi, tak cicing. Woi, ini kenapa? Iya, aduh, ejeng laporan ke RT. Iya bukti. Baik tahu lah juga tak. Ya, kalau amat sih gede-gede. Daria jing tuh si Kanta ini bangetnya pisetanin tapi kalau kan hari dia belut-belut tapi salah retan. Ya, goblok dari ya. Bawa be mending bawa be ke RW. Polisi beng. Wah, ampun ulah kepulang sekarang ih dia mah ih. Ya, anak dah. Gerak kau indah katang ide dong gitu doi. Nyawa Daria as kowe bijakan kowe nyawa rumah Daria. Gobloknya si Kanta. Ngajakan ongko dia memanehna. Giliran aing nu kabogohna be. Aing nu beak di wak-wak dia mah. Naon teh si Kanta aing mah aya kabogona be. So alim teh ya ih. Dina iseun aing mah. Hangus lah aing, balik lah aing. Kemana dia pulang? Lihat aing. Kemana? Balik. Balik kemana? Serang aing. Ilu aing. Akhirnya dia. Ibu aing. Hangus. Tusbol dia didinya doang. Wedan meureun dia. Tamble, urang kudu keluar ku ari kenek tamble di penderitaan ieu. Aing teu ngeunah sebagai jadi talent yang terbaik di dunia ini. Bayangkeun aing anu ngajak kana si Kanta. Teu kurang di Aya naon? coba mikir dia plongo. Mikir naon urang. Ih kayak urang di dia teh urang diremehkeun. Oh sih kedinya nama. Eta mah aya wawena begitu. Bayangkeun dia mah. Bayangkeun naon? Banget orang disimpen di mana tamle? Di dieu. Otaknya di mana? Di tengkul apa di mana? Di lohor lah dia di rumah di tubuh otak anjing. Ya jadi dia kieu. Oh mah. Orang kudu balas dendam. Balas dendam tapi dia bawa strategina tuh. Tah eta kok ini dipikirkeun. Tah, Orang mikir sejenak. aing teu boga sih. Mikir yang lo ngomong bae dia mah. Oh, dia mah. Nah, weh. Ah. Pura-pura si Kasim kergering. Oh, kan mainnya TKW nya. Oh. Ke Tangerang teh. Nah. Ayo masuk bang ayo. Ayo lah. Ada itu lo. Let's go. Ada. Mana sekali mana? Hei. Nah, Ini sayur sop. Naon sih dia? dulu tuh. Udah, Kanta di mana? Mantap tuh. Cuma yuk. Kayak aing aya trik yuk. Terus warik dia ya. Kadinya urang. Aing manggesaing nunduk. Nunduk sahat ih. Kanta tonjok. Kalem bae, kalem. Oh, kalem. Wari mulai drama na, dong drama di kocak channel. Oh, anu keur viral teh ya. Oh. Oh. Dan aing nulaan be dan kok sampai ngagak-gak deh dan sampai kangempet aing mah. Saking lucu na dan. Gitu kan dirinya mah. Oh, dia. Tapi kuari Kasim tadi nelfon ka ima aing ya. Oh. Kolot teh tina Kasim muriang. Hah? Lu bener ngarang? Bener aing mah. Kasih nanti karunya aing mah. Ya, Kasim mana? Kumaha eta duit? Baru itu di Oh, dia mah. rumah sakit Cipto aing. Ih, lah. Cipto. Oh. Orang mending di Haji Darmo orang. Aji Dharma mau naon Cipto nu mahal mah orang. Oh, Mahal tapi kualitasnya bagus. emang. Woi. Dia tadi ngomong kencang. Kasim. Dia ngadengekeun aing plongo. Kaget aing. Ah, udah kepo deh nya. Ah, kepo. Aing silih lentah. Terus sengaja aing ka dieu datang. Si Kasim kunaon, Bak? Ya, tadi nelfon. Lah bener ge dia aing ngomong teh goblok. Bener, woi. Goblok. Ya. Woi, sadar. Sama sih. Woi, sabar, woi. Woi, coba ge. Dengekeun aing ye. Dengekeun. Mana na eueuh duit teh jeung ngabayar rumah sakit si Kasim mana? Terus urang ge eueuh duit. Aing mikiran dia otak. Dia mah. Oh, bayangkeun aing sedikit.
Usahakeun goblok, eta mah baturan dari dia. Atuh mah kana ieu. Duit. Dia ngejual sawah, dia ngejual imah. Aing ngejual kain motor naon. Tilu aing kotak ya, tilu dijual ka aing. Kajual imah aing mah gitu oke. Aing. Dan Aing Mari aing namun diceritakeun mah eta si Kasim kieu. ajar naon. bodo amat. Aing sedih tinggal si eta. Sarua bae ngaran dia. Aing seruan nih mah. Bayangkeun aing teh di situ the best part istilah. Ya mah. Ajar cerita naon. Si eta sama pajak aing. Walaupun korek eta kebetulan aing. Anu aing lebih diapresiasi walaupun congean tetep si eta bebaturan aing. Sarua aing lah. Aing teh bisa neuleuh bebaturan kieu. Ya Allah, di saat bebaturan aing tergeletak di rumah sakit masa aing cicing bae. Tolol amat sih dia jadi bebaturan. Heh, pelongo atuh kumaha itu boga duit manja. Ih, goblok amat. Apa kudu maling keropak? Masa gitu? Aing teh ulah karena dosa ata. Aing Aing mah duit ku Sim. boga aing mah. cek aing ulah pawe sim. Emang dieu. Enak. Bingung aing mah. Weh, aja udah punya si batu. Woi. Aing mah terus terang demi baturan. Di mana ge? Kuduna aing berkorban. Pasti mah gawat aing. Aduh, aing karon di kana. Geus, geus cicing. Pokona mah aing tatanang. Masa neuleuh bebaturan kanta. Geus naon sih dia naon? Aing mah. Aing tak. Kunaon aing naon? Ngadengekeun main dia. Naon? Cep naon? Oh, ngadengekeun aing. Sebenarnya mah pasti bisa gering orang, cager. Ya bener dia goblok. Oh, Kan dia wani dia ka aing goblok. kan aing nyetingna terus anu huluna si ieu anu nitahana. Itu dia ka aing. Adang. Dia maksudnya naon? Ampun tata. Weh kanta. Atuh dia aduh aing duit tadi kada teu. Maksudnya naon tolol. Hah? Tadi Ampun. Dia goblok. ampun tata. Wah dia goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kita tim Kocak Channel. Oke, kali ini kita mau rilis film baru yaitu yang berjudul Judi. Ya, kompak sekali bukan? Di sini mungkin alurnya tuh lebih ke si Kanta ini berjudi bersama geng-gengnya. Terus start dia mungkin dia lari dikit, misalnya kayak nanti dia bakal keluar. Nah, Neneng sama Tuti itu datang. Terus kita bakal terus ngomelin si budaknya ini. Nah, sedangkan si Kantanya tuh belum ada. Pas ada dia tiba-tiba kayak seakan-akan dia tuh paling suci guys. Aduh gimana itu ya. Padahal mah dia yang ngajakin, guys. Parah ya anu ngajakana yuk. Duh. Yang kena tuh Berkhianat. yang kena tuh semuanya, semua teman-temannya kecuali dia. Dia tiba-tiba datang mau dia ngomelin teman-temannya juga loh guys. Seakan-akan tidak terjadi apapun gitu, guys. Iya kayak Iblis berkedok. ya betul kan mukanya kayak setan, kata aku juga mukanya kayak setan tapi kelakuan nggak setan, padahal setan guys, tapi nggak tahu sih ya. Terus tonton terus Kocak Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen. Tonton terus guys video kami karena hari ini kita akan menggarap video baru yang sudah. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan pencet notifikasi dan jangan lupa Salam buat Kasim dari kami. Kasim dari kami Kami merilis video ini khusus demi Anda, Kasim. khususnya Anda, Sim. Tonton, Dapat nih, dapat. like, share, apalagi komen. Saya butuh komennya kamu, Sim, oke? Ajakin yang di sana, ajakin. Iya dong. Kalau bisa kerja apa teh? Kerja bakso. Kalau bisa ntar itu ya harus promosiin di tempat kerjanya. Ya. Oh iya. Yang lagi ngebakso juga ya, ajakin. Ih, Jangan lupa promosiin yang punya aja. bos baksonya ya, Sim, bos baksonya. Keluarga Ingat. bos baksonya juga. Iya, nggak apa-apa. Keluarga besar ditunggu kehadirannya ya. Ya. Jangan lupa, Sim. Kamu tanggal 32 Pulang. bulan 13 kamu ondang sama gue, Sim. Gue mau nikah sama si Guys, tidak guys, ini penipuan guys, penipuan. Oke, jangan lupa guys, karena kita akan nikah sama teman-teman. banyak yang bucin, Sim, di sini. Oke guys, Anjir. Nah, inilah Kalian yang belakang. oke guys,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah kebiasaan talent kita. Walaupun ya kayak bucin, bucin beneran, tapi kita di sini keluarga. Jadi Ya, guys. jangan Ada pikir, jangan pandang kita ini memanfaatkan situasi dan Iya. kondisi. Nah, di sini adalah kita berprofesional. Oke, sekali lagi kita minta maaf bila ada kelakuan kita yang kurang baik, yang kurang berkenan di mata masyarakat. Saya si Kanta, mohon maaf. Izin pamit. Keluarga besar Kocok Channel, mohon maaf. Lahir dan batin. Woi, puasa lagi encan, woi. Woi, parah guys. Guys, buat puasa encan guys, sumpah guys. Apa salahnya meminta maaf? Iya. Guys, Maaf itu kita hapura guys.